其實期間我哋假日或者每日咧都會有聯絡嘅，咁之後好，咧唔知點解突然間咧就斷咗聯絡啊！咁我點揾都揾唔到佢，佢冇上 WhatsApp。之後我問翻我哋住屋嘅附近識到嘅印尼姐姐，咦，你有冇見到我印尼姐姐有上 Facebook 啊，或係者係有同你聯絡到啊咁樣樣？係咁佢亦都揾唔到佢咁樣樣。咁我係哋就好擔心佢嘅情況，因為其實佢係錫我哋嘅。咁佢翻到去咧都有同我哋聯絡嘅。咁所係係，以點解突然間失聯咗咧？我哋係有擔心佢嘅咁樣樣咯。哦咁，OK，我揾翻，譬如我通過好多途徑去聯絡佢㗎啦。係譬如我揾翻舊嘅，即係我同我哋簽 contract 嘅 agent 啦。有係係冇聯絡方式可以揾到我哋嘅姐姐啊？咁樣樣，咁佢打翻佢話緊急聯絡電話，佢哋會有一個咁樣樣。咁之後就佢話其實嗰個係佢填咗當時 contract 嘅時候係填咗佢女女12歲女女嘅電話，個電話號碼已經冇用啦咁樣樣，咁就係，當然係聯絡唔到佢啦咁樣樣。咁另嗯嗯嗯嗯，外就係我不斷我寫咗兩封信去佢 contact 上面個地址，但係都冇回覆。但我亦都揾我印尼嘅朋友，係，可唔可以幫我了解下個情況咁樣樣？咁嗯我印尼朋友住雅加達嘅，咁佢嗯就話：其實你呢個地址可能係好似係印尼東部一啲離島小島上面嘅一個地址嚟嘅。嗯嗯嗯，咁佢唔係一個 exactly，即係唔係一個好準確嘅地址，可能要當地人先正會清楚到佢嘅範圍嘅咁樣樣。佢係係喺 Google 上面查唔到咁樣樣。係，咁但係咧，咁我變咗我就又再寄咗一封信咧，就係喺郵局210幾蚊郵費寄過去嘅信，係可以係追蹤到封郵件。寄到去邊度？咁我係6月中去寄嘅。咁到而家咧，我淨係 check 到咗當地嘅郵局，但係就冇再清楚個情況啦。咁樣當然佢就冇再，而家7月都10號啦，差唔多係咪？咁佢都冇哦，再，亦都冇電話或者係郵件俾翻我咁樣樣。所以係我係完全同呢個姐姐失聯咗，係啦。咁當然其實我哋好掛住佢啦，同埋好想知道佢係咪平安啦，同埋係當然係好想清楚佢不如果你冇因為你冇成功為人讀嘅話，你就翻嚟。佢同我哋講過我哋點解會咁快一樽藥就完咗咧？就係佢interview 嘅時候已經講，佢做一樽藥，佢就要翻屋企生 BB，佢就生完 BB 會再諗個情況。但係佢走嘅時候咧，佢就話：我生完 BB 或者我翻到去懷唔到 BB、陀唔到 BB 嘅話，我就會翻嚟你哋屋企啦。咁講啦。咁而家突然間失聯咧，我覺得好特別嗰個情況係，OK，好啊。咁係姐姐幾係耐做嘢喺你屋企咧？喺屋企係2年嘅。咁另外咧就係佢喺大埔咧好出名嘅，而家雲福苑嗰度咧做咗5年到。係係啦，4、5年到。係咁咧，佢期間喺雲福苑做咧，就係照顧一個伯伯嘅。咁喺屋企咧就照顧 B B，由我個女2歲半開，由我個女6個月啦，即係半歲啦，係就照顧到而家2歲半，佢就完咗 contract 就離開嘅咁樣樣咯。，OK，咁另外我點解擔心佢情況咧？就係佢又好特別。我問佢點解你咁錫你個女女？佢有個女女係Shari，咁而嗯家係12歲。，OK，咁我話點解你咁錫 Shari，但係你喺香港做嘢呢7年，差唔多8年期間，你一次都冇翻過印尼咧咁嘅樣，佢嗯，一次都冇翻過。佢話因為佢翻咗去，佢老公講係會撕咗佢個 passport，唔俾佢哦再嚟香港。係。，OK，好，咁我話咁，但係你老公唔俾你出嚟，但係你又嚟到。佢話佢出到嚟香港做嘢係因為佢趁佢老公去咗馬來西亞做嘢嘅時候，佢就走出嚟嘅咁嘅樣。哦係。，OK，咁另外，即係我覺得可能會唔會屋企極端，即係佢老公極端反對佢同我哋聯絡咧咁樣樣。同嗯埋咧有一個好特別嘅情況就係，我試過有一次係夜晚凌晨聽到姐姐係咁打電話，因為平時佢好乖，即係11點佢就一定係即刻瞓覺嘅。嗯咁見到點解夜晚成點鐘都仲喺度咁大聲講電話嘅咧？咁嗯第二朝我問佢啦，佢就嗯話佢老公因為當晚我哋係幫個女女搞生日 party，咁咧唔得閒聽佢老公電話，佢老公咧就成晚係咁打俾佢，問佢點解唔聽電話，咩電話？即係我覺得可能會唔會好緊，佢老公好緊張佢，或者有少少過咗火咧咁樣樣，所以變咗我哋係會擔心佢翻到去咁多年冇翻到去，會唔會有啲
有啲情況佢適應唔到啊咁樣樣，所以同我突然間斷晒聯絡啊。咁當然我好希望姐姐係聽緊呢個 channel 之後，佢聽到我哋嘅聲音，大家好掛住你啊咁樣樣，係因為我哋都好掛住佢，係啦，希望佢平安咁樣樣。OK，好啊。唔好意思，我問下，因為你 send 俾我呢啲嘢，我可唔可以 post？可以啊，其實仲有一個情況咧，就係佢去機場嗰一日咧，我個女女同埋我嘅奶奶咧係有送佢機場嘅。咁佢有一班香港嘅6、7個嘅喺香港做嘢嘅印尼朋友咧，best friend 嚟嘅。咁咧就同佢一齊嘅。咁我亦都揾人問過，咦有冇人識到呢班 best friend 會即係因為大家都印尼人嘛，佢唔同我聯絡啫，佢都會同其他 best friend 聯絡啦。係。咁但係咧，當然我係可能好有限，我揾唔到佢嘅 best friend 啦，所以我都可以 send 埋佢 best friend 嘅相俾你哋。會唔會有姐姐識到佢哋會聯絡到啊？咁樣樣咯，我真係完全好想知道佢係咪平安，因為我係掛住對到我瞓覺都會發夢見佢好多次，明白。所以變咗係好多謝你哋有呢個平台俾我哋，睇下嘗試下會唔會聯絡到佢，係啦，多謝阿 Yuli 姐姐。好，唔好意思，因為我見到個 BB 個樣，可唔可以我 post 喺 Facebook 咧？係，你可以 cover BB 或者係，因為其實嗰個機場上咧都係有小朋友上嘅，係佢個 best friend 帶埋佢嘅少主出嚟一齊同佢去機場㗎，佢都係好朋友嚟㗎，係啊。OK，因為可能唔會影響你哋，但係我都要問下你哋，希望佢都見到個 BB 都係有掛住 BB，因為點解咧？我要問下呢啲嘢，因為我驚一陣間喂佢出咗啊，咁而家同姐姐可以傾，點知有人話你個 BB 擺喺上網，其實我唔需要睇你個 BB 食，其實最好咧。我唔介意我自己女女個樣出咗鏡，我唔介意我自己個女女出咗鏡，係啦，因為我哋真係好掛住佢，我女女都好掛住佢。OK，好啊，我而家講印尼話，等一陣先好嘛？我而家講印尼話。Oke teman-teman, ini ada salah satu majikan yang sangat merindukan mbaknya, namanya Mbak Dewi Suryani. Jadi ini mbaknya, foto mbaknya ya teman-teman ya. Ini foto mbaknya, senyumnya. Mungkin ada yang mengenalinya. Ya ini mungkin ada yang mengenalinya. Tolong kasih tahu dia majikannya sedang mencarinya. Jadi tolong kasih tahu dia bahwa majikannya sedang mencarinya. Dan hubungan antara mbak sama majikan sungguh luar biasa. Ini bisa lihat ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi inilah yang selalu saya katakan sama teman-teman. Jika kalian pingin pulang tapi jangan ngapusi majikan. Ini akan berdampak. Ini majikan bagus loh. Majikan baik. Ini ya Mbak Dewi Suryati dengan alamat di dusun sebentar, yang lainnya jangan telepon dulu nih ya teman-teman ya. Dusun Jurumapin atas RT 2 RW 7 Desa Jurumapin Kecamatan Buer Kabupaten Kota Sumbawa. Ini berasal dari Sumbawa ya teman-teman ya. Mbak Dewi Suryani. Jadi mohon ya untuk menghubungi majikan. Apa yang terjadi padamu mohon izin untuk sharing ya. Ini teman-temannya juga ya. Ini teman-temannya Mbak Dewi juga. Majikan ingin berbicara sama kalian juga ini. Jadi teman-teman ya, ini mbak-mbaknya yang ada di sini ini majikannya Mbak Dewi lagi mencari ini. Kasih kabar aja, kalaupun nggak mau kembali nggak apa-apa. Kasih kabar aja ke majikan. Gini loh, saya ini majikan ini malah kenal Miss Yuni gitu loh. Jadi kalian itu ojo ngilangan gitu loh. Nanti malah kamu viral di seluruh Indonesia ya. Tempatnya Miss Yuni ini menjadi curhatan majikan ini berubah loh nanti jatuhnya. Ya teman-teman ya. Saya akan save nomor majikan. Jadi buat Mbak Dewi Suryani yang berasal dari Sumbawa dan juga teman-temannya dia. Ini ya mbak-mbaknya yang ada di foto ini. Ini semuanya ini di sini ini ya. Jadi tolong hubungani majikannya Mbak Dewi. Wah,